Henry C. Biak Than Sang anot chimlong hen atangin scholarship sub headquarters wai me kumpuan committee le scholarship police strong dun ten heroin hong thum tukin khanan man Malvung first IR battalion post work sathum somriat omeka Mizoram Puma police headquarters MAP le IR battalion ten vain post work sang ni zasari somriat pakwa an nei Mấy channel bang kum thling lo pong swal tua pu la ro eng a chu korin thiam lo chantirin rim taka thok chunga kum som ni lungin tang tur le cheng si ni choi turin a shem CZS cable clear tu te car top chibei ule Noel Vanarwat pui kani a chanchin thar kim changjor kin ngai thla ila Henry C. Biak Than Sang anot chimlong ne na tangin scholarship sub headquarters wai me kumpuan committee le scholarship police strong dun ten heroin hong thum tukin khanan man kan pala in thua don danin Henry a hian heng heroin te hi scholarship a leidu tur ne na pek tumin not chimluang atangin scooty in ron phur chawa scholarship sub headquarters wai me kumpuan committee le scholarship police strong dun te chuan an thu don bo zuin national highway rank tlang sanga lo changin anti dinga scooty seat nuaya da heroin number 4 hong thum chu an manta ani scholarship police ten thu bai ziak lutin vo in khan ko ta shwai ngal ani Presbyterian Kaushan Nuaya Kaushan Pavalai Paul te chuan August ninga changa ni ruk sang ni somni pathum chung hian New Diakon Kaushan biakena into khom voi thumna an nei don he into khom hi scholarship Presbytery hua panai tur ni in speaker Reverend Dr. H. Vanal Ruata ATC ne na changin non Krista Philippi bungkha chang somni pakhati thupui ngai thak thina ni anga Kaushan sang sang changa Pavalai zai Paul ngai thak thina ni bokang Malvung first IR battalion post work zathum somriat omeka Mizoram Puma police headquarters MAP le IR battalion ten an vain post work sang ni zasari somriat pakwa an nei heti lai hian battalion headquarters shanga medical officer Dr. Om Theiza chu som pakharania tuna hian MO post work he pariat om RTI zona police headquarters in an chandanin tundin hmuna MAP battalion pathum first second le third te IR battalion panga first second third fourth le fifth baka police headquarters a post work sang nei zasari somriat pakwa a ani post work tamber chu constable AB post ni in sang ni zathum somsari pariat ruaka IR battalion headquarters zinga second IR battalion in post work nga berin zali somni pathum an neya third IR battalion na zali pak ruk fourth IR battalion na zali pangale first IR battalion na zathum somriat le fifth IR battalion na zathum som nga pani te arwaka First Battalion MAP post work zanhi somsari panga omin second Battalion MAP zathum somthum pakhat le third Battalion MAP zasum kwa pakwa an nei baka police headquarters post work som pariat ombok police training school Thenzo le Battalion headquarters shanga SMO le MO post som pakhada oma no kha ngai post work he pariat om first IR battalion MO na chukon pui PHC MO wina muya second IR battalion MO po district headquarters Khozol MO wina muya PTS MO chu Thenzo CHC ya MO wina muibek amui mek bokani Mizoram State Law Commission chuan Mizo in nei chungchanga biakin thlengkher lawa Mizo dana man le mualin hlan chu in nei na tlinga poman rel ti sarkar thu chhoin an tarlang Mizoram Law Commission hinimin khan chairman lala khobung hawin apisa an thukhoma thutkhom voi somli pahni na ni in Mizo in nei in chen le ro khom na dan sang ni somni pali siam tha chungchang an soi ho Sarkar thu chwa tar landanin Law Commission hian Mizo in nei in chen le ro khom na dan sang ni somni pali ti dang lam tumin hun engemoti atangena boy pui to a atam zok chu zo fel ni to thu ni min thut khoma hian soi ani Mizo in nei in chen le ro khom na dan sang ni somni pali hi Law Commission masaber rin amakai shwayan boy pui to a pujon siam kunga chairman ni lain zut mam ni in kumsang ni som pali khan Mizoram Legislative Assembly na poma February ni som pathum sang ni som panga a manchan ani
dan hi siam thale ngai shiat ni awangin lala khobung kai shwai law commission chuan an ennon le a Central YMA MHEP General Headquarters le mimal atang te in siam that le ti dang lam rot na te an dong rot na zinga an pom langsar zinga hian in nei na chungchanga tela tuna ti dan pa ngai biak ina in kut soi chula kalpui thovin biak in thleng kher lova mizo dana man le mual in hlan chu in nei na pom tho an rel Mizoram State Law Commission hian chairman chula la khobung ani a member secretary chu zaming thangaral te Law and Judicial Additional Secretary ani member te chu Mizoram Advocate General Diganta Das Law and Judicial Secretary Helen Dongliani Mizoram Judicial Service Association President Thanglian Mangagui te Mizoram Bar Association President Anil Rinliana Malhotra Additional Advocate General C. Zoram Chana, Additional Government Advocate Saiming Lia Sailole, Silarin Chunga Baga, District Council Pathuma, CEM Cheute Anni. Bibles for the World Le, Mar Students Association Jangkopin Manipura Tlantetan Central YMA Niana Nimin Khan, Bible Lesson Fayan Hlan. Bibles for the World Le Mar Students Association Hian Ra Tlantetan, Thado Kuki English Parallel New Testament Le, Paite English Parallel New Testament Avain Busang Niza Som Paruk An Hlana. Heng te hi cheng noi kwa sanga zani man huani baka cheng noi khat chural tlan te chan puina na man turi na sum fai nan hlan ani tui khwatlanga Central YMA pisa a chan puina tur hlan na in khoma Reverend John L. Pudaite, President Bibles for the World Tuan, Central YMA malang shang shanga lom thu soin zona thak unaw an chipuita ta na theitop chwa zel turina sombok Hehuna hian Central YMA lama tangin President Pu Arl Nyatale Jerry H. Pulamte President Mar Students Association Joint Headquarters Aizol te po in thuan soi ani Mei chenau pang kum thinglo pong swal tua pu lal ro eng chu court in thiam lo chantirin rim ta ka thok chunga kumsom ni lungin tang tur le cheng si ni choi turin a shem Mei chenau pang kum thinglo pong swal tua pu lal ro eng a hi Champhai District Special Court POCSO Act Sylvie Zoman Puiral te chuan thiam lo chantirin rim ta ka thok chunga kumsom ni lungin tang tur le cheng si ni choi turin voin khan a shem Court in thiam lo chanti la ro eng a hian kumsang ni som ni August Khan mei chanau pang kum som pakhat mi chu mi pat mei chiat na man puya soi chuak lo turin a vo bet zui boka hemi nu po hian voi enge mazat mi pat mei chiat na lam hoin a khoi zui le bokani kumsang ni som ni pani Khan mei chanau pang chung ta hian an sha chwa nuwa Champhai Police Station a FIR an theluta la ro eng a himan zui ani a courtin a chungchang thu hingun taka angai to nu le thu shatu sang thu soyangai thak nuwa la ro eng a hi Special Judge POCSO chuan POCSO Act nuaya thiam lo chantirin kumsom ni chungrim taka na thok chunga lungin tang tu le cheng sing ni choi turin a shema a poisa choi tur hi a petla theilo ani chuan thlani danga tan bel le don ani MNF Media and Publicity Department chuan voin khan Aizol Press Club a thuthar lakhom tu te komin Indigenous Tribal Leaders Forum bot saya namta na martar te voina hun chu halai khopi S Bualjang torbung huna bot saitum chu Chief Minister Puzoram Thangen na awanga thulri ani thuan tarlang MNF Media soidanin Manipur Boyna Kalzela Nithum Thariat Sang ni Somni Pathum Khan Indigenous Tribal Leaders Forum bot sayin namtana martar te voina hunchu halai khopi S Bualjang torbung huna ursun taka man tumani a hemi awanghian zo fa tele meite in kara aruka in epton na boruak lian tak omin ankara sipayan oma nuna tam tak chan bel theidin huna andinga silai po apuak man hialani Ministry of Home Affairs po in Borak Chalauzo ka thleng thei ti sia in lam kalatir ngala martar te voina hun man tum chungchanga Central Sarkar IO le Indigenous Tribal Leaders Forum IO 10 ni ni thariat sang ni somni Pathum Khan chumni zet meeting nein Central Sarkar IO te hian mithi te voina hun son turin ngen ma se an ngen hi ti hlotin sak ngal ani chuang lawani
hetianga boruak rit rutak noya hian Union Home Minister Amit Shah ngen na angin Manipur le Mizoram naya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan ni tharia sang ni somni pathum zan khan Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga chu telephone manga bia in Indigenous Tribal Leaders Forum shwai tu de hna mithi te voi hun son turangen na thlen turin ti tak zatin ron nge na Puzoram Thanga po in uluk takin ngai tuana aseng zuya Central YMA President Puarlal Ngheta chu Indigenous Tribal Leaders Forum shwai tu te dor dan tur chungchang arwa man na siam pui nuwa zandar so bakhat ri Madev Khan Manipur zo fa nam shwai tu te chu telephone manga bia in Central lam ngen na hi ngai thak sak phota tha eti in rotna azuk thlenta ni athudon ani Central Sarkar chu Manipur boy na chungchanga thuthlen te ngai twa sak tu tur le chin feldan thazok an bei sei mek te ngai twa sak tu tur ani awangin andu angti sak phot a himri arin thu Manipur zo fa shwai tu te hi Chief Minister chuan a shila an thu le hla ngai changa ngai venin Puzoram Thanga hi atlaiwar thak nge ani an tibok Chief Minister ngen hi jingdar thum thleng Manipur zo fa shwai tu ten an soi ho nuwa Puzoram Thanga zo fa ta na ding ngam le du sak tu pa berdin hmuna ding an nein angen na aza ometi in mithi te vui hun chu son an rem ti ta ani mithi vui hun son hirem ti ma serem ro na fel tak nen peace ground lamka namta na marta te pualin hunro pui tak an bua se ri ta thung ani Indigenous Tribal Leaders Forum te chuan Union Home Minister hna Assam Rifles of Lamka Headquarters 27 Sector tal tlangin until put point panga te nen ninga chung nga le phot an rem ti thu le khan thonzui ngal MNF media chuan zoram mai ni lo khovel mun shanga zo fa ta na ding tachin Manipur zo fa nam shwai tu te po in pa ni tlinga an ngai athuron le ngen na te pumtla ka an ngai Chief Minister an nei ni asoin MNF party chuan chhuana man ti thu MNF media department ten an soi ani Mizoram Bar Association Ser Chief Welfare chuan August ne thum ni nga nia Ser Chief lo tu Aizol Judicial District and Session Judge Puwanlal en moy hna Ser Chief District and Session Judge omlo wanga har sanate an lo shil Mizoram Bar Association Ser Chief Welfare shwai tu ta chuan Ser Chief District and Session Judge omlo awangin thu boi lian twal tha pongswal Pokso Act le rui hlau tam tham man kai hnoi thu boi reng aizola ngai to angai chin ti an soya thu boi nei te chu anjung thu ngai to turin aizola ma shwaya chul china police le excise tan po har satna om chin ni asoin civil mi thu chatu ko po boi thak pha ani anti District and Session Judge Puwanlal en moy chuan Ser Chief District and Session Judge da chu Guwahati High Court thu ani thu soin har satna la om theite asoya chuti rwal chuan tuna an har sat na to chu sutkian thuai ani theinan thlatin sarkar khatal Ser Chief District and Session Judge an thu theina tura malak tha ti thu asoi khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani a clear tu zong zong te in zawai mang tha vek ule